kulis pun fibro saya sempat hari ini kita benda dengan matai ya gitu kita bompat download ya kademit card ke jongki jaka bedai jongka agni wirmo kini kita balak pas ya ka exam mat kiban sapoi ya ka rally te kumno ban download lada phimyo message ne phimei te kumno ban download ngan shubatai phi te sa check la ne shulik direct we posai baru shu login katu ka login id jongpi hi guju hi login id bor wa apply la banyo ban download ya ka admit card jongpi ba de ki jinon kam ki ba la don ha kan admit card kan no jiban lai kan tarik e borok ki ba don detail me te banyo ya ka admit card ka jongpi kan ma ba mar ki don ki bom tip bom e te ka daw nga kwa betul ne ba khabar lai be poko website join Indian Army mama join Indian Army kumbai ihne join Indian Army te sa pandap ne ki OTP e borok ni captcha dan bisa login ya ka login ID jong la de lek be hakana ka website joinindianarmy.nic.in kamau salek sabu paling po description ru salek yakane te phin here bekam sapo karon ka jaka ban login mo JCOR agnivir apply login ba kaju hi ka ba kapor ba PP apply lane kapor ba PP register kaju hi te uju hi email ID te don password phapan pendap dan la ada pendap begini apa bisa long ban login dalam login bisa don hakajaka ban download admit card mo dengan cupeni EP tang kidur kumno ban page kumno hangno ka di bandon dan dia handa la login dan la login la boro te bisa poi hapo la pe hapo pada dan la poi hapo pada bila la login te page sapo do kan don ka my profile apply online history application change password rally admit card hang tu ka rally admit card klik nang tu nda pila klik ke rally admit card mut ba bala pas tekan sami be hangte admit card ka jong phi te phi print ya kane admit card bat la tholot di detail hangne namta ka ban le exam namta ka ban e baro la tholot au roll number jong phi la dap ai te shortlisted for category u phi pass artlin lightlin tang away la dap thobeng tu hangne ni we ba pass the shortlisted for category ke agnivir general duty kajaka venue and date and time of report kande 58 GTC Happy Valley Shillong khatsau tarik punishpo arjar apsan lai baje min step limo por lai baje min step yebu dokumno ar baje haban poino mo labu ar lai baje min step tekendon ki detail e bero jong pieng tu bak kumba pendap por registration te ladap ai instruction ru da pule bha ong ba online admit card please take a good quality print out of admit card print ka good quality mo om dere da ba bomler me daga ayu ai ka good quality ngatrai ke ba ayu kilati ba ban print ya quality jongka admit card secondary and higher school examination certificate and mark sheet in original febra ya ka secondary but higher secondary mark sheet but certificate in original tekini ki barang supas mai menta bade kini kisnem ki barang shu kim don shu ya ka certificate te ka de langga ju temut ba tangga tu hi ka mark sheet kom certificate hi de ki barem te febra abi protli but mark sheet but certificate kan ma in original ma 8 class pass certificate mark sheet and birth certificate only required for agnivir treatment 8 class gitu kiba de jongka agnivir treatment 8 class de febra ya ka 8 class pass certificate mark sheet and certificate batang ka result ka jongpi maka birth certificate febra transfer school living certificate in original or bona fide certificate from school college mentioning date of birth kini tu pihak panas school ngatrai belada penbiang lupa ka transfer certificate lane kata ka school living certificate ke jongpi pihak lipan ka school jongpi tak original pihak mention ru hang tu ba mentioning date of birth from school college mentioning date of birth haga TC ke jongpi school character certificate last date ka school ko ba phi puli last ka de degree ne ka de ka student ne kata ka school hapan domicile certificate ka tu ada apply kila apply lut baro aktif hi dan caste certificate kadek ST certificate katul download baro on marriage certificate issue by village sarpan kaner on ada ban pen inuksa ma pyapan napo sodar snong yung phi phasna kata kadur ba try kan tip hi ba ni khanda wali na kasang jui empat ya tho emta empat download kata Aadhaar card and PAN card as identity proof. And PAN card as Aadhaar card and PAN card as identity proof. Dalam empat dona PAN card tes apply no PAN card penang yo hi de kumno studio tam la apply online penang lap yo hi kadon na kata ka e PAN card bat ka la pi PAN apply ka card ka kam simport kendiat te select ek baron kam
minimum 15 copies of latest cut sun copies, not more than 19 days of passport size photograph, size 4.5 into 3.5 centimeter. Kemau cut sun tali kidur with light blue or white background. Kemau hane gaden light blue or white background. Kemau vai kata pulih vai kan cut kejongpi. Computerized photograph will not give a on computer katu balong computerized will edit long ray mention with you. Past photograph should not be attested menderi vansan. Photograph with sunglass and cap will not be accepted. Kan mau gitu ke ba phong tupie ba dan khamat accept re. Face of a granite must be very clear showing both ears. Ini clear banget begitu. Ibadah NCC 2 copies of NCC sports ITI certificate from Nearlet kini kiba ada pas kini mau treatment lagi we certificate. Pihak penbiang mai atli copies kiba de NCC penbiang mai copies kiba pas kini we ki treat kiba de haka sports ro penbiang mai atli ki copies ITI ne pinom no bila pada pas training penbiang mai atli ki copies. An affidavit as per format katul ada batai kandong nadun aba sedang ada batai katul affidavit katkum ka format beladap ai beladap ini te pihakpan penun hapan sna kum katuru pihakpan meang. Police verification of the candidate. Hable police verification kan maba nang don por ban le kane undertaking attached as APPX with the admit card. Okay, to kata APPX sentira. Undertaking attached kane kala don lang ne undertaking te pihakban attach lang. Certificate of correctness and no claim of individual date, place, signature of the candidate. Pihak san yang tu, pihak thoi eka tarik, pihak thoi eka jaka, and cara lang itu. Nari dan kamu. You are shortlisted in the category shown on your admit card. You will participate in only one single rally, including the medical examination, covering all the categories which you have been shortlisted by. Lada pi pas lang ya bro line ya sautali gitu pi apply pin marai utang kowe. Your selection will be evaluated primarily in the order priority as table below. Artiso interview okay interview numta ka arti kana amdere havaldar okay amdere kana undertaking your selection katu amdere JCO havaldar te kana amdo agnivir khampatho re ya ka interview tare ko patho re. Any change in the priority of category for selection the army will consider in case to case based prior to dispatch to regimental training center. Ane de agnivir jadi priority 9 han padon remark insa pentip. Ya kan ero pihak print pihak san pihak lang kan attach ada bang kan ketika las ang tu recommend bang undertaking attach as APPX with admit card. Te tangkat nehi ngatrai pila syai bah kita dokumen be don kam kan mau bandra boleh bahan admit card joki pendiang lot detail ibaro te sedownload no admit card joki kren upa ya kapor yang belada mention entai. Tangkat nehi boleh subun.